Ovaj vikend u Konzumu. Najjeftinija salata Kristal 4,99. Svinjski kare 26,99. Svježi zagrebački sir 13,45. Sirup Amarena 19,99. Te super ponuda. Kućno kino s radijom 449 kuna. Ali to nije sve. Samo sutra od 18 sati Konzumova 3 sata vrijedna zlata. U svim super Konzumima na odjelu odjeće totalno sniženje 50%. Konzum, s vama kroz život. Ovaj vikend u Konzumu. Svinjski buti lopatica bez kosti 27,99. Salata Kristal 4,99. Jabuka Jonagol 3,99. Šunka u ovitku sljeme 4,39. Vino Graševina Belje 21,99. Deterđent Persil 6 kg 59,99 ili 2 kg gratis. Te super ponuda. Tomato paket Nokia s početnih 50 kuna na tomato računu. Konzum, s vama kroz život.